Deeg, tomatiesous en 'n bietjie kaas. Eenvoudige bestanddele wat maak vir een van die wêreld se gewildste disse. Maar is pizza regtig so eenvoudig? Beeld het 'n draai gaan maak by die Global Pizza Challenge by die Sandton Konferensiesentrum om te sien en te proe wat 'n goeie pizza maak en wat dit verg om as pizza maestro gekroon te word. This year we've got China, we've got the US, we've got Vietnam, Thailand, New Zealand and South Africa. So a really, really big event. We want to show that pizza is not tomatoes and cheese and dough. 48 deelnemers ding oor 3 dae mee vir die kans om Suid-Afrika by die finaal in Australië te gaan verteenwoordig. Ons het die beoordelaars gevra waarvoor hulle soek in 'n wen pizza. What we're looking for today basically is obviously the base of the pizza must be quite firm. We're looking at crispy bases, a variety of flavors evenly spread on the pizza. So every time you take a bite, you've got to have all the mixed balance of flavors in there, and not too much. The way I see it, less is more. Maar watter wenke het die spesialiste vir die van ons wat nie kookkuns gestudeer het nie en wat sommer net pizza by die huis wil maak? Thin crust, make your dough at least 2 days before and leave it in the fridge to get nice and flavoursome, and roll it out very thinly. The dough is very important. You can't skimp on the dough. That's your base. If you don't get your base right, you're not going to get pizza. Dis goeie bestanddele. Goeie kaas. Jy moet 'n goeie meel gebruik. Nie net so enige meel nie. In dun bases. En ja, soos ek altyd sê, less is more, min is beter.